Apa kemana jongkono aku sih foto KTP gile, fotokopi KTP. Ojo nang kono lho. Wes, Ya gak api lah. tuh bantuan man. Siapa sih ngain ku kono? Aduh sih, Pak bayar. Api ada Pak Bayan. Dari, mau iso kan Rene. Oh, oh. Assalamualaikum, toko-toko. Mbah, muko fotone KTP mbek kopi yo. Fotokopi KTP. Heeh. Siapa sih ngayun? Kadus, Agak pakai api. beli bantuan man. Jadi foto niku moto KTP mo? Jema kupi. Fotokopi, Kepan aja no. ya foto KTP karo kopi man. Ya mak kaji lomba. Lain hak niku moto KTP jama kupi nji lain fotokopi sa. KTP mo nji di fotokopi mi di anadu diperbanyak. Gue ngopol mana si jiwa kok nggak usah ikut campur lo urusannya uang lo. Salah niku nasa salah. Iya, so tau. Yo lah tekeni pandai. Hinji sagala kan hinji KTP hinji kopi lain hak fotokopi. Lain hak KTP kamu situ foto kejilain. Uli niku moto kopi KTP. Kopi KTP. KTP. Iyo tapi lain hak niku moto KTP jama kopi lain. Ini cuma nyambung jije. Woi, rungono. Foto kopi KTP. Oh, terus? Kan? Fotokopi. Fotokopi. Iyo. KTP. Iyo. Salahin dengan di lo. Tapi lain fotokopi hinji sedikit lu. Hinji tuh fotokopi di mesin. Beno jeret aneh luar, dah cok pirang lembah hinji. Yo nggak foto man. Kenyawan kidah. Kau kadus semua. Kimak percaya. Jeneng sawah. Sesak nih. Midi hudi gawa mit fotokopi hudi. Tercawa aku mak sekali niku sok nalom. Lala. Jangan masuk sok nalom. Sing jeneng memperbanyak kuwi. Niko. Tercawa ai mak percaya. Alah ngengel.